die Kubor na geschlem jong unong san hima. Bu Ramadan. Kobar nak kita. Kaliang yung ka ki isu trap sakal hi brokoi agani kapor kum kisamla ki bikit ya ba ya kadong kathan bat judan ru ka benta ka ba ni sngu banong ba kadai ru jing trailang bat pai ba hagin nu ki bentaru bat ni sngu banong bengin pau ki jing smusi ka bujur alor ka jingjia jing klatno jing wi long kmi ang te ni snong perkse ka bahap kadong kathan ki jongi brokoi ting snguhan ka puar banong ba halor ka jingtip bat nani kata ka jing pentip balong kendit ka ba iti long kami lalit ben tiapang apo civil hospital silong ha ka sinthoding bat nrei ni mestep pada ni jingtip ba iti long kami la khatno ka por shpoje hedin kata pade ba de kamet jungi hadin ka tu ni por long ni bor punya jung ketika hospital ki ong ba ya kamet jungi ba phila bani seino bat dong ru ban phawan shau di ba hieng sem bat imshum la don ni kanu ka jing artian ba kata kolong negatif ak jing tes covid i peusi ak ni kapor ba kamet chung i la de ban shimti di ba hieng sem bat kila wan kidru da ka ambulan pai ba ak ba naga liang jong driver jong ambulan ru kila ula pentip ba mengilio nya kan ru wong ba lapun apo hospital ban mishim ya kamet i ban mur la de ban kli ba kalong kumno kat kamet bat lei bat kalong negatif ti jing bom poi perkhat muru lawan ban bu ya kamet sini sinong rei ndra poi pat hak sting lenti syukan kesan layo kon kol na kibor punya jong hospital bat long ru ba kamet kabal khlano ba kadai ka bahap opo ka positive case ti hak ni kapor so ba kalong kai ka ba pensusi thang bat pendit bat kalong ru kumbawan tap lo bodum ya kayeng kasem ya sinong kathau ha ka ba kum kini jingjia ka ba longno ka ba kibor hospital kim simla simkha nani kim simla bat ka kum kikindon re ki jingsha te haswa banong ba pelaj ya kamet lada ka tes kampat de ludru lada ban apswa du ban yo report lut supply ya kamet la kalong negatif nani kalong positif nang ba kanong jingsingan ya ki bahiyeng kasem nani ya ki nongon bu lani sinong kathau peusi kalong panban ke ka ba ngimla ru ban priang banong ha kani kadong ka than ni kani ha ka jalai burok koi ba kani jingjia kani ja ha ka ba kani ka brio ka ba la yo positive case kani ka brio ka khano ka yo positive case henry ya ka report ka biang am pesu yo ki bor hospital ke la pelaj no la ni ka paun sim no ba yeng sem ban kit chela sinong chela thau ang jong ka ki su sak sakil hi burok koi ni ong ba ngidap ka msiam ka ba snukhya bat ngidap ka msiam ka ba ngong ba susi jur lor kani jinja ha ka bakal pensujer ya sinong ka thau bat kala pensusi thang i bahieng asem ha ka ba kensan ban ong ba yo positif bat lapen kelumar hiru ikinong sinong lagi ai long kumni kalong penban ke ba na kaliang jong ki pai ba jong kani kadong ka than ki biji trailang na kapor si kapor highway bat ka koi kya biji trailang na ban taban rat nang khong yaw ni klam covid khat khandai kapen long artetian no habun pai ba pai lang wong kumno kat ka civil hospital ka break hospital ka bahe hangtei la shule kumta des khamta mangi le sinong kandong kamden jimut bagi nyebut anti rane bajimut bagi plek jimut hani ka benta banyele persya namar da kalong kumni kalong penban tek ka ba syale ben ban syai ben la ka dei le jingpang ka ba ibit le se la banong no kalong tek ka ban berbi den rei toy kani ka benta ni sngo ban leng jong kaseng ni sngo ru ni kan tujuru ya ka bor punya jong civil hospital bananish khmat kan simkhiano bananish khmat kan penyai be no penyanti no kenang begini jinjia kinu menjashu hagni ka state ke jongi lani hani ka thang ke jongi lani ka district ke jongi bat kenang mo pai ba yo ke jing shania lengba ke jing trailang habidei bat banrat nangkong yo ni khlam
Bu Ramadan. Gede-gede jinjia kaba cerkei hidup kota kaba tersiru yang ini kita senang jom senang perse bat di para marjan nak mula mas senang jom senang perse na peranjur ya ke health department kaba iwe lo kini ibalai dan siapang hospital civil selok kata tadi indan kena kadak kesin kaban pau kata positif Henry onda ilah lalu mintip bat kiklan pentip yang ini yaki bahiyang bat kinong ilam snow ni laki kinong ilam snow ngilalit bat kayang ngasem ban nilai isai banamara natural dan penpoi snow Henry onda la poi kasno shwa ban isai kamet yo kaki kata phone call ke ba idan positif kalau tersmia ini kita nyele kalah kadiai ba minta dikeloi ya kata bangi layo ya kata food call ke ba melang meni ada bu i nyela ha ikinang susno makin late bentik clear kaki ban senai senduk kaki ni nak liang juga kasih periksa berway tidak pernah jujur ya ke health department ba katri kena kam klaim datif ba klaim dayo resort kemudian keba persmiye ba persier ini lo sesuatu hamtam ni kena kendong keba nidon kata kemesin keba dia don kejingi tarilang buat ke hel Henry kalau ada long guni ting kalau masa iben yang ini kena kendong Bu Ramadan.